mweri wa 10 mwaka muhituku niguo murwaru wa mbere amukire utungata wa urigiti wa bone marrow transplant guku bururi-ini. Margaret Gathoni mutumia wa ukuru wa miaka 55 akoretwo akirua na ndwari ya cancer, thina uri atariria ataukirwa ari naguo mwaka wa 2020 na hau niho ambiriria thabari wa urigiti. Venye watu huwa wanapiga duru ama kuona kama dunia inaisha, mimi sikuona hivyo. Although I cried, sikulilia hapo, nililia wakati natoka. Sasa najiuliza, sasa ni kansa. Nikuwa tunaogopa kansa. Mirimu gwaja thutha wake wa kwamukira urigiti thibitari-ini wa Nairobi West ni arikitie kuhona, agitariria ona gutuika thabari ndikoretwo iri huthu. Mirigiti ya kansa guku bururi-ini ni mihuthu ikirigithanio na nja wa bururi, na muno makiria gwa Kenya ni merihim o undu umwe na mikarire. Kenya is near. We are here. You take your patient there, you are able to go home. Going to India is very hard. Nikikuja home, nitapikiwa kichenya, nataka kukula, nitakula. Nitakuwa ina environment ambayo nikuna surrounding watu, family members. So nijua tu nikirudi home, venye hata hiyo ingine nilipona, nitapona. Urigiti uyu ukuruhanagia gucenjio kwa thakame iria iri na murimu thini wa mwiri niyo white blood cells, na murwaru agekirwo thakame ingi itare na thina o wothe. Sisi kwanza hatukujua multiple myeloma ni nini. Kwa tunafikiria tu ni ugonjwa na terminologies za medical. So nikugoja tu tuambie multiple myeloma ni nini na tutatritiwa aje. Cells ile turaheire Margaret ri turarutite hario mwiri-ini wake, na ni hari machini iriho irutaga cells iria njega na iria itari rakura biu, tugaciga handu tugacoka tukamutwara machini-ini ya radiotherapy kana tukamuhe dawa tukeheria bone marrow yothe iria arari nayo ina cells njega na njuru. Kuringana na murigitani thibitari-ini uyu Professor Adiu Gashie, ni hari bata mwingi guikaraga ugithurumagwo mahinda kwa mahinda niguo murimu ukamenyeka tene na muraru akambiriria urigiti ithenya-ini ria guteng'era riria thina wehiriria. Ni turarora miaka ya andu tondu nake mundu kinyitie miaka 70 guthie na iguru ri already immunity yake ringiri affected kana ena maundu maingi agikati no riu kuma miaka hari andu agima kuma miaka 18 guthie ugo nginya miaka 60 andu acio othe ni turamarora. Ngiribotera Kameme TV, Zitagwo Wairumu wa Kimani.